Uyu munsi indege ni kimwe mu binyabiziga bikoreshwa n'abantu benshi mu ngendo zabo bakora umunsi ku munsi, cyane cyane abakora ingendo ku ntera ndende. Ubyumve neza ko byibura barenga miliyari 4 na miliyoni 500 aribo bagenda mu ndege buri mwaka bavuye ahantu hamwe berekeje ahandi. Aba baruta kimwe cya kabiri cy'abatuye kuri iyi si uyu munsi, ariyo mpamvu ingendo zo mu kirere arizo za gatatu zikoreshwa n'abantu benshi ku isi hose, nyuma gato y'isikorwa n'abanyamaguru ndetse n'ingendo zikorerwa mu modoka. Ibaze ko abantu bagenda mu ndege buri munsi barenga miliyoni 12. Ni abantu ubwabo bajya kungana nk'abaturage batuye mu bihugu birimo nk'u Rwanda, Ububiligi, Portugal, Ubugiriki na Sweden, buri gihugu kwacyo bititeranyirije hamwe. Ni mu gihe kandi abangaba bagenda muri izi ndege, muri bo abasaga miliyoni 3 ni abakorera ingendo hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abayinjiramo cyangwa abayisohokamo mu gihe cy'amasaha 24, nk'uko bigaragara muri raporo y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe kubungabunga ndetse no kugenzura ikirere n'ingendo zikorerwamo, yaba iza gisivile cyangwa iza gisirikare mw'imbere mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Federal Aviation Administration. Mu minsi yahise abani nabo banagaragaje ko buri munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haba ingendo z'indege zirenga 45,000 zikorwa n'abantu miliyoni 3 bibarwa ko bagenda urugendo rw'ibirometero birenga miliyoni 47. Ni mu gihe ku isi hose mu gihe cy'amasaha 28 haba habaye ingendo z'indege zirenga 120. Kimwe mu bituma abagenda mu ndege biyongera buri mwaka nuko urugendo rwo mu ndege ari rwo rugendo biba bigoye ko habamo impanuka ugereranyije n'izindi ngendo zose zibasha kuba zakorwa kugeza uyu munsi. Iyo usubije amaso inyuma usanga ibi byose byaratangijwe n'abavandimwe babiri b'abanyamerika, Reba Indi bari abashakashatsi b'abahanga ku bijyanye n'ibigendajuru. Aba rero ni nabo batekereje kuba bakora ikinyabiziga cyabasha kuba cyaguruka kigatwara abantu ku ntera ndende. Batekereje kuba bakora indege, barayikoze babasha kuba bayimurikira isi yose bwa mbere ku itariki 17 Ukuboza muri 1903 mu majyaruguru ya leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ndege niyo yakozwe bwa mbere ndetse nayo yabashije kuba yagurutswa bwa mbere mu mateka y'isi nzima dutuye, ariko ntiyatinze mu kirere kuko yahise igaruka ku butaka imaze amasegonda 12 gusa mu kirere, ariko yari imaze kuba yagenda metero 36 n'ibice 5. Yari ikoranye moteri itanga horsepower 12, ariyo mpamvu itatinze mu kirere kuko tutubaraga ni duke cyane. Icyo gihe isi yari ihinduriwe byinshi cyane mu bijyanye n'ingendo kuko hari habonetse uburyo bwiza bw'ingendo budasanzwe bwari bugiye guhindura buri kimwe, kuko isibye ko nyuma yaho hakozwe indege nyinshi zitwara abagenzi zikabakura ahantu hamwe zikabageza ahandi kure cyane, hanakozwe n'indege z'intambara zisuka ibibombe ku rugamba zikarimbura buri kimwe kandi byose bikaba mu gihe gito cyane. Izi ndege z'intambara rero ni n'indege zaha mu isi yose mu bijyanye n'ingufu za gisirikare, kuko kugeza ubu ni ibintu bizwi neza ko ku rugamba iyo haje indege ndwanyi cyangwa zimwe zisuka ibisasu ku butaka zizwi nka bombers kuko aba kabaye. Ni ibintu byahise bigaragara bwa mbere ubwo izi ndege z'indwanyi zinjiraga ku kibuga cy'imirwano zigacucuma abasirikari cya yose, hari mu ntambara y'Ubutaliyani na Turukiya muri 1911. Izi ndege z'intambara ni nazo ntwaro za mbere zakoze akazi gakomeye zikisasira benshi mu ntambara ya mbere y'isi yose. Noneho bigeze mu ya kabiri bwo byabaye ibindi, kuko mu ntambara ya kabiri y'isi yose bwo ni nabwo hanagaragaye yuko indege z'intambara ari bo bami b'urugamba. Ni ibyagaragaye igihe indege Boeing B-29 Superfortress yari yahawe izina rya Enola Gay yajugunyaga igisasu kirimbuzi mu Buyapani ahitwa Hiroshima hari ku itariki 6 z'ukwa munani mu 1945. Ni igisasu cyabyaye iturika ryahitanye ubuzima bw'abari hagati y'ibihumbi 70 ndetse n'ibihumbi 80 by'abasirikare b'Abayapani. Naho abandi ibihumbi 100 barakomeretse bikabije icyo gihe. Nyuma y'iminsi 3 gusa ku itariki 9 z'ukwa munani mu 1945, indege yo muri ubu bwoko n'ubundi bwa B-29 Superfortress y'Abanyamerika nayo yaturikije ahitwa Nagasaki, n'ubundi ni muri iki gihugu yukoresheje igisasu kirimbuzi kisasiye ibindi bihumbi byinshi cyane by'abasirikare. Nguko uko indege yahindutse intwari idasanzwe y'urugamba itinywa na buri wese. Ariyo mpamvu rero kuva icyo gihe kugeza uyu munsi zarushijeho gukorwa ku bwinshi n'ibihugu by'ibinyembaraga birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Korea ya Ruguru ndetse n'Ubushinwa.
Muri icyo gihe kandi hanagendaga hakorwa izindi ndege rutura zitwara abantu ndetse n'izikorera imizigo iremereye cyane zizwi ku izina rya cargo planes. Muri iki kiganiro kidasanzwe cy'uyu munsi hakubiyemo ibidege rutura binini cyane bikoze kandi bigaragara nk'ibidasanzwe mu buryo butera ikikango buri wese ubikubise amaso. Ni ibidege ushobora kubona imiterere yabyo ndetse n'ubunini bugoye gusobanura ku buryo ubwabyo byagutera ubwoba bwo kubigendamo nubwo wabigenderamo ubuntu, bimwe twita lift. Ni ibidege rutura 15 binini cyane kurenza izindi ndege zose zakozwe mu mateka y'isi nzima dutuye. Mu gusobanukirwa ibyo byose rero, nimba ari ubwa mbere ari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose, byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwiza bwo kubona aba subscribers n'aba followers ba nyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjizwa akayabo n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Ku bijyanye n'ibiciro ho ni nk'aho ari ubuntu wigira ikibazo, kandi aba ba followers n'aba subscribers abari abanyabo byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku munsi. Ubu buryo burizewe cyane kandi bukora neza ku bantu bose bari mu Rwanda ndetse no mu mahanga 100%, aho ushobora kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kubona kuri screen yanyu aka kanya. Duhereye ku mwanya wa 15 turasanga indege yitwa Tupolev Tu-160 Black Jerk. Ni indege y'intambara y'Abarusiya yakozwe n'uruganda rwa Tupolev mu myaka yo muri za 80. Mu buryo budasubirwaho, iyi niyo ndege y'urugamba yikorera ibisasu nini cyane kandi iremereye kurenza izindi zose zihari kugeza uyu munsi zamaze kuba zakorwa. Muri uyu muryango rero w'izi ndege zikorera ibisasu, iyi nayo yinyirukansi kurenza izindi zose kuko igenda ku muvuduko wa Mach ya 2. Ni ukuvuga ko yihuta inshuro ebyiri zose ugereranyije n'umuvuduko w'ijwi. Ni indege idasanzwe, ubwo byumve neza ko izi ndege zimaze kuba zakorwa ari 16 gusa, kandi zose ziri mu gisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere mu ishami ry'abasirikare badasanzwe bagurukira hejuru cyane, Russian Air Forces Long Range Aviation Branch. Aha ni naho habarizwa izi ndege kuva mu 1987 kugeza uyu munsi. Ni indege igenzurwa n'abasirikare bane ku rugamba, barimo pilote, umwungirije, ushinzwe ibisasu n'ugenzura ubwirinzi bwabo. Tu-160 ni indege ifite metero 54 z'uburebure n'amababa ndetse n'igituza byose hamwe bya metero 56 z'uburebure, kandi ikaba yubakanywe moteri z'inyembaraga za Samara NK321, arizo rero ziha imbaraga iyi ndege ikabasha kuba yaguruka ibirometero 2220 mu isaha imwe gusa. Ni Mach ya 2 n'ibice 5. Iyi ndege kandi ibasha kuba yaguruka ibirometero 12,231 itarasubira ku butaka ngo yongererwemo bimwe mu biyiha imbaraga. Igitangaje ni uko iyi ndege yirukanka cyane mu buryo budasanzwe kandi ikoranye intwaro ebyiri ziremereye cyane, kandi ikayibasha no kwikorera ibisasu bifite ibiro birenga 45,000 birimo misile zaremewe kuraswa amato n'izaremewe kuraswa ku ntera ntoya kandi za kirimbuzi. Ku mwanya wa 14 turasanga ikidege rutura kidasanzwe cyitwa The Straterange. Ni urudege rwakozwe n'uruganda rwa Scared Composite for Straterange rusanzwe rukora ibigendajuru. Ni uruganda rwashinzwe n'uwitwa Paul Allen, akaba n'umwe mu bashinze sosiyete ya Microsoft. Iki kidege The Straterange cyaremewe kurasa za rokete za ALTO, ni Air Launch to Orbit Rocket. Ni rokete ziraswa ku butumburuke buri hejuru cyane bidasabye ingufu nyinshi. Iki kidege ureba rero cyageragejwe inshuro imwe gusa ku itariki 16 Mata mu 2019, nyuma gato yuko Paul Allen wari nyiri company yari amaze kuba yapfa. Ni ikidege cyariho byinshi cyane kandi ni ibintu bigaragarira buri wese kuko ikoze bitangaje cyane ku buryo wagira ngo ni nka filime. Ni indege isa nk'igizwe n'indege ebyiri zifatanye, buri imwe ifite metero 72 z'uburebure, kandi igitangaje ni uko iyi ndege ifite amapine 28 yose ayifasha mu guparika cyangwa guhaguruka iva ku butaka yerekeza ibicu. Ibaze ko iyi ndege ifite amababa ndetse n'igituza bya metero 117 z'uburebure. Ni uburebure busumba ubw'ikibuga cy'umupira w'amaguru football. Ni indege itwarwa n'abapilote bane, babiri muri buri kizuru cyayo, buri wese akagenzura neza uruhande yicayemo. Yubakanywe moteri 6 za Pratt & Whitney PW 4056.
arizo rero ziha imbaraga indege zo kuba yakwikorera imizigo ifite toni 250 ikayigurukana ku butumburuke bwa metero 10,680 uturutse ku butaka. Ibi byose nibyemerera kuba yakwikorera kigendajuru nka satelite, ikaba yakirasa mu kirere kure cyane, aho izi satelite zisanzwe zikorera akazi kazo mu ma orbit. Kugeza ubu iki kidege gitangaje gutya gihari ari kimwe gusa, ariko ubu tuvugana hari gukorwa ibindi nkabyo byinshi cyane bizajya byohereza za satelite mu kirere hejuru cyane, kandi byose bikaba bizajya bikorera ku kiguzi gito cyane ugereranyije n'ubundi buryo busanzwe bukoreshwa mu gutumbagiza za satelite mu kirere. Ku mwanya wa 13 ku rutonde rw'ibidege binini cyane rutura byabayeho turasanga Boeing 747 akanyereza 8. Iyi niyo ndege rutura imaze kuba yabikimenywa bose, kandi ikaba indege ikoreshwa cyane mu gutwara abagenzi cya yose, ikabatwarira rimwe ari umubare munini cyane. Indege ya mbere muri ubu bwoko yashyizwe ahagaragara mu 1970, ariko uko imyaka yagiye ishira izi ndege bagiye bazongerera ubunini ndetse bakazongera ikoranabuhanga rigezweho, kugeza ubwo uyu munsi iyi ndege ari imwe mu ndege nini cyane kurenza izindi zose muri za Boeing 747 zamaze kuba zakorwa kugeza uyu munsi, yaba izitwara abagenzi cyangwa zikorera imizigo iremereye cyane za cargo planes. Iyi Boeing 747 akanyereza 8 yinjiye mu kirere bwa mbere mu 2011, ifite metero 76 z'uburebure kuva imbere ugera inyuma, ikagira n'amababa ndetse n'igituza bifite uburebure bwa metero 38. Ni indege nini bihagije ku buryo ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 437 bose bakagenda bisanzuye byuzuye. Ni indege igabanyijemo ibice bitatu by'ahagenewe abagenzi, kandi ibyo byumba kubigendamo bigenda birutanwa amafaranga wishyura kugira ngo ugende ubyicayemo, bitewe n'uko birutanwa ubwiza ndetse n'umutekano n'izindi serivisi zose uhererwa mu ndege. Ubyumve neza ko iki kidege rutura gifite ubushobozi bwo kwikorera imizigo ifite toni 137 zose, kubera ko yubakanywe moteri enye z'inyembaraga zitanga pound 36 by'imbaraga. Nibyo bituma iyi ndege ibasha kuba yagendera ku muvuduko w'ibirometero 914 mu isaha, kandi ikabasha kuba yagenda ibirometero 13,323 itarasubira ku butaka ngo yongererwe amavuta. Indege za Boeing 747 akanyereza 8 ziri gukorwa uyu munsi zo zanashyizwemo ikindi cyumba cya kane gishobora kugendamo abantu 51, bivuze ko zo zatwara n'abagenzi barenga 500 icyarimwe. Mu buryo budasubirwaho iyi niyo ndege y'ubucuruzi y'inyirukansi kurenza izindi zose zamaze kuba zakorwa kugeza uyu munsi. Ku mwanya wa 12 turasanga McDonnell Douglas KC-10 Extender. Ni urudege rutura rwakozwe n'uruganda rwa gisirikare rw'Abanyamerika rusanzwe rukora ibigendajuru rwa McDonnell Douglas. Ni indege rutura y'igisirikare yakorewe kwikorera amavuta ikayajyana ku rugamba, ikaba yayahereza izindi ndege zitiriwe zimanuka hasi ku butaka, ahubwo byose bikabera mu kirere, indege bitayisabye kuba yava ku kibuga cy'imirwano. Iyi ndege ariko ntabwo ikoreshwa ku rugamba gusa, ahubwo inakoreshwa mu guha amavuta ibindi bidege binini cyane bisanzwe byikorera imizigo bya cargo planes, kuko akenshi ibi bidege rutura amavuta akunze kubishiriraho bitaragera iyo bigiye, cyane ko bizisaba imbaraga nyinshi kugira ngo zirukankane imizigo ibarirwa mu magana y'amatoni. Iyi ndege KC-10 Extender yakozwe bwa mbere mu 1981, ndetse kugeza uyu munsi haracyakorwa izindi nkazo. Ni indege itwara amavuta yatanga imbaraga zirenga pound 356, byatuma byibuze indege zahabwa amavuta zakwirukanka ibirometero 161,478 z'urugendo rwose zakora ziteranyirije hamwe. Ni indege yubakanyweyo twagenewe kunyuramo amavuta turagana munsi hagati muri iyi ndege, ari nazo nzira rero zikoreshwa mu gutanga amavuta ku yindi ndege mu gihe zose zikiri mu kirere. Isibye ko iri koranabuhanga ryo gutanga amavuta mu kirere bigoye cyane kuba ryanakoreshwa mu bihugu bidateye imbere, ni n'ikoranabuhanga risaba abarikoresha b'abahanga cyane barimo nk'abapilote ndetse n'abainjeniyeri b'abahanga ku rwego rwo hejuru. Iyi ndege kandi bishobora kuba yagendamo abantu 75 ndetse n'imizigo minini cyane igera kuri 25. Ibi byose ibasha kuba yabipeza kuko yubakanywe moteri 3 zikoresha amashanyarazi za turbofan. Kuva imbere ku kizuru cyayo ugera inyuma ni metero 55, ikagira amababa ndetse n'igituza bya metero 50, ikayibasha kuba yaguruka ibirometero 835 mu isaha imwe gusa, kandi ikagenda ku ntera byibura ibirometero 2780 ikabona kuba yasubira ku butaka. Ku mwanya wa 11 turasanga Airbus A380-800.
Iyi niyo ndege nini cyane kurenza izindi zose zakorewe gutwara abagenzi, kurenza izindi ndege zose zigiye zikoreshwa n'amasosiyete menshi cyane asanzwe akorera ingendo mu kirere. Ni indege yakozwe n'uruganda rwa Airbus ruherereye i Burayi, rukaba ari uruganda rero ruza ku mwanya wa kabiri mu nganda z'indege zifite ibigwi bidasanzwe nyuma y'uruganda rwa Boeing. Iyi ndege kuva imbere ugera inyuma ni metero 72, ikagira amababa ndetse n'igituza bya metero 80. Mu busanzwe indege ikubye hafi gatatu kose izindi ndege ujya ubona zitwara abagenzi ukabona nazo ni nini cyane. Airbus A380-800 igendamo abagenzi basaga 853, ni mu gihe n'indege rutura nini cyane yikurikira mu gutwara abagenzi benshi iyo itwara abagenzi 525 gusa. Ni mu gihe rero za ndege zindi zisanzwe ahanini zitarenza abantu 150. Ariyo mpamvu rero iyi ndege yitwa idasanzwe kuko ni nini cyane birenze ibihagije. Kubera ubunini bw'iyi ndege ihagurutswa na moteri enye za Trent turbofan, aho imwe gusa itanga imbaraga zingana na pound 78,000. Ni ingufu ziba zahagurutse ibiro bisaga 35,380 ikabigurukana mu kirere. Izi nizo ngufu zitangwa na moteri imwe gusa muri izo moteri enye zubakanywe n'iyi ndege. Ariyo mpamvu rero iyi ndege nubwo ari nini cyane ibasha kuba yaguruka ibirometero 903 mu isaha imwe gusa, kandi ikabasha kugenda ku ntera y'ibirometero 14,000 itarasubira ku butaka. Kimwe mu bituma rero bishoboka cyane ko indege nk'iyi ngiyi hatazigera hakorwa indi nkayo ni uko iyi ndege yuzuye itwaye akayabo ka miliyari 25 z'amadolari y'Amerika, nasaga tiriyoni 34 na miliyaride 625 mu mafaranga y'inaha iwacu mu Rwanda. Aya mafaranga ni menshi cyane, ubyumve neza ko iyi ndege irusha agaciro ibibuga byose by'indege biri kuri iyi si kimwe ku kindi, havuyemo ikibuga cy'indege mpuzamahanga kiri Beijing mu Bushinwa, Beijing Daxing International Airport. Icyo ni ikibuga cy'indege cyakira miliyoni 100 z'abagenzi buri mwaka, kikaba cyaruzuye gitwaye akayabo ka miliyari 63 z'amadolari y'Amerika. Akaba ari nacyo kibuga cy'indege cyuzuye gitwaye ibifaranga byinshi kurenza ibindi byose. Kugira ngo mwumvishe neza ko iyi ndege ihenze koko, ibaze ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera cyashoyemo agera kuri miliyari 2 z'amadolari y'Amerika gusa, kandi bibarwa ko aricyo kintu kizaba gihenze cyane kurenza ibindi byose biteretse ku butaka bw'u Rwanda. Nyamara aya mafaranga rero yashoye muri uwo mushinga nubwo twe tuyafata nk'aho ari menshi, nta nubwo ari na kimwe cya 10 cyashoye mu gukora indege imwe gusa ya Airbus A380-800. Ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'ibidege rutura 15 binini cyane kurenza ibindi byose byakozwe kugeza uyu munsi, turasanga ikidege Antonov AN-124 Russian. Ni ikidege rutura cyakozwe n'uruganda rw'Abarusiya rwa Antonov. Ni indege yatangiye gukoreshwa guhera mu 1986, ikoreshwa n'igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere. Ni urudege rutura rwakozwe kugira ngo ruzajye rwikorera imizigo iremereye cyane irimo n'intwaro z'urugamba ndetse n'amasasu. Ni indege yakoreshejwe imyaka irenga 30 ndetse kugeza na n'uyu munsi iracyakoreshwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Ubyumve neza ko iyi ariyo ndege ya mbere iremereye cyane kandi ikoreye imizigo iremereye kurenza izindi zose zikora bimwe za cargo planes. Iyi ndege yikoreye imizigo ifite toni 170 ndetse igendamo abasirikare 3 gusa, barimo abapilote 2, abainjeniyeri 3 n'undi umwe w'umutekinisiye ukurikiranira hafi ibijyanye n'itumanaho ry'iyi ndege. Kuva imbere h'iyi ndege rero ugera inyuma ni metero 69, ikagira amababa ndetse n'igituza bifite metero 73 z'uburebure. Si ibyo gusa kandi mwe imbere muri iyi ndege hanarimo icyumba gishobora kuba cyagendamo abandi basirikare 88 ndetse bafite n'intwaro zabo. Iyi ni nayo mpamvu ihagurutswa na moteri enye za Progress D18T High Bypass Turbofan, bikayemerera rero kuba yaguruka ku muvuduko w'ibirometero 864 mu isaha, kandi ikagenda intera y'ibirometero 3701 itarasubira ku butaka mu gihe yikoreye imizigo iremereye cyane ku kigero cyayo cya nyuma. Indege nk'izi zakozwe ari 55, ariko izigikoreshwa uyu munsi ni 26 gusa. Ku mwanya wa 9 turasanga Boeing C-17 Globemaster III. Ni indege zatangiye gukorwa mu myaka yo guhera muri za 90 kugeza mu 2015. Muri icyo gihe cyose rero hari hamaze gukorwa izi ndege 279. Iyi ndege ibona idasanzwe uyu munsi ikoreshwa n'abasirikare bo mu bihugu biteye imbere kandi bishora umufungo uhagije mu gisirikare cyabo. Ni indege ifite uburebure bwa metero 53 n'amababa ndetse n'igituza bifite metero 52 z'uburebure.
Iyi ndege kandi kubera uburyo iremereye cyane hagurutswa na moteri enye za Pratt & Whitney F-117 turbofan biyemerera kuba yaguruka ku muvuduko w'ibirometero 837 mu isaha imwe gusa, kandi ikaguruka ku ntera y'ibirometero 4345 mu gihe yikoreye imizigo ya toni 85. Iyi ndege kandi ifite ubushobozi bwo gutwara abasirikare 102 byibuze, bamwe basanzwe bamanukira mu mitaka bagiye ku ma operation babita ba paratroopers. Inafite n'icyumba cyagendamo abasirikare 54 bakomeretse bakagenda bavurwa, kuko harimo buri kimwe cyose cyakenerwa ngo ahantu hitwa ivuriro. Si ibyo gusa, kuko inafite n'ahagenewe gutwara ibifaru by'intambara mu gihe bijyanye ku rugamba. Ubyumve neza ko bene izi ndege byibura zitangira gusaza nka nyuma y'imyaka 30 zimaze kuba zakorwa. Ku mwanya wa 8 turasanga Hughes H4 Hercules. Iyi si indege gusa, ahubwo ni nk'ubwato bukaba icyarimwe ariko nanone n'indege. Ndetse kugeza uyu munsi iyi niyo ndege nini kurenza izindi zose muri ubu bwoko bw'izi ndege ziba zikoze nk'ubwato. Hughes H4 Hercules yaciye agahigo nk'indege ya mbere ku isi hose ifite amababa ndetse n'igituza birebire kurenza izindi zose. Igitangaje no ko hakozwe imwe gusa, kandi nabwo yagurutse inshuro imwe gusa. Ubundi iki kidege cyatangiye gukorwa mu ntambara ya kabiri y'isi yose kugira ngo izajye yikorera imizigo iremereye yiganjemo intwaro z'intambara ndetse n'abasirikare bavana mu Bwongereza ibageza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika banyuze mu kirere baturiye bambuka inyanja Atlantique bakoresheje ubwato, kuko icyo gihe mu nyanja Umudage yari ameze nabi kandi acanye ku maso. Ni ikidege gifite ubushobozi bwo kwikorera toni 60, kandi ikintu cya mbere gitangaje kuri yo ni uko igice kinini cyayo cyari cyubakishije imbaho gusa. Ni indege yari ifite metero 36 z'uburebure n'amababa ndetse n'igituza bifite metero 98. Ariko kugira ngo kive ku butaka cyahagurutswaga na moteri 8 za Pratt & Whitney Wasp Major 28 cylinder radio piston, zikaba rero zarayihaga imbaraga zo kuguruka ibirometero 402 mu isaha. Kandi rero iki kidege rutura cyanagurukaga ibirometero 4828 kitarasubira ku butaka. Kandi nk'uko nabikubwiye mu kanya kashize, yagurutse rimwe gusa mu 1947 nyuma gato y'iherezo y'intambara ya kabiri y'isi yose. Ku mwanya wa 7 turasanga Airbus Beluga XL. Ni urudege rutura rukoze mu buryo budasanzwe, ku buryo ukirubona bwa mbere uhita wibaza ibibazo byinshi cyane, kuko rufite ishusho nk'iyibifi binini byo mu nyanja. Ni indege yakorewe kwikorera imizigo bijyanye n'igihe turimo, ikaba yarakozwe n'uruganda rwa Airbus mu 2018. Ariko uru rudege rwatangiye gukoreshwa ejo bundi mu 2020. Kugeza uyu munsi izi ndege zo muri ubu bwoko zimaze kuba zakorwa n'eshanu gusa, kandi izi zose zikoreshwa na ba nyiri uruganda rwa Airbus mu gihe bagemuye bimwe mu bice by'indege cyangwa se ibikoresho byose byasabwa mu gukora indege babigemuye ku zindi kampani ntoya zikora ibigendajuru. Ni indege itangaje cyane, yaba uburyo igaragara ndetse n'uburyo ikora byose biratangaje. Baze ko iyi ndege inatwara amababa 2 y'indege zisanzwe z'ubucuruzi yo mu bwoko bwa A350 XWB ikayatwarira icyarimwe. Iyi ndege ubwayo ifite uburebure bwa metero 82 ndetse ikagira amababa ndetse n'igituza bya metero 60. Ikaba ifite ububiko bwa metero cube 23,774. Ikaba ihagurutswa na moteri ebyiri zikorwa n'uruganda rwa Rolls-Royce za Trent 700 turbofan ziyemerera kwikorera toni 56, ikazigurukana ku muvuduko w'ibirometero 737 mu isaha imwe gusa, kandi ikaba yabasha kugenda ku ntera byibuze y'ibirometero 4184 itarasubira ku butaka ngo yongererwemo amavuta. Mwanya wa 6 turasanga B-52 Stratofortress. Iyi ni indege idasanzwe yakozwe n'uruganda rwa Boeing mu 1950, yakorewe igisirikare cy'Abanyamerika kirwanira mu kirere US Air Force. Ni ikidege rutura cyaremeye gufasha ingabo za Amerika mu bikorwa byabo bakorera hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Ni indege yikoreye imizigo ifite uburemere bwa toni 35, ikaba yagurukana ibintu biremereye gutyo ikabigeza byibura ku ntera y'ibirometero 14,132 itarakenera gusubira ku butaka ngo yongererwemo amavuta. Iyi ndege ureba inafite ubushobozi bwo kwikorera ibisasu kirimbuzi, ikaba yanabijugunya ahantu Abanyamerika bifuza kuba baturitsa mu gihe byaba bibaye ngombwa.
Ni indege ifite metero 48 z'uburebure n'amababa ndetse n'igituza bya metero 56, ikaba igenzurwa n'abasirikare batanu barimo abapilote babiri, ukoresha intwaro, umuha amerekezo y'aharasa ndetse n'umuhanga umwe gusa mu guhangana n'ibitero by'ikoranabuhanga no gukoresha ibikoresho byose by'ikoranabuhanga biri muri iyi ndege. Mbega ni umutekinisi. Iyi ndege ubwayo ifite toni 132 ariyo yonyine, nta mutwaro n'umwe wari wayijyamo. Yubakanywe moteri 8 za Pratt Whitney TF-33 turbofan. Izi moteri nizo ziha imbaraga iyi ndege zo kuba yagurukira muri metero 15,240 uturutse ku butaka ikagendera ku muvuduko w'ibirometero 819 mu isaha. Uru rudege iyo ruri kugenda ubwarwo ruba rwanirindira umutekano kubera ko rukoranye intwaro ya M61 African Cannon. Ku mwanya wa gatanu turasanga ikidege cya Caspian Sea Monster. Mbere yo mu 1988 iyi niyo ndege yari yoboye izindi zose mu bunini kandi ikaba yari ifite uburemere bwinshi kurenza izindi zose zari zarakozwe mbere yo muri uwo mwaka. Ni urudege rutura rugaragara mu buryo budasanzwe kandi butinyitse rwakozwe n'Abasoviet mu 1964. Isibye ko ibarwa mu ndege ariko ubundi uyitegereje neza wagira ngo ni ubwato, cyane ko kubera uburyo iki kidege cyari kiremereye nticyabashaga kugurukira ku buhagarike burenze metero 10 gusa. Iki rero cyatwaraga abantu n'ibintu kikabagurukana ku muvuduko w'ibirometero 434 mu isaha imwe gusa kandi kikagenda ku ntera y'ibirometero 1496. Iki kidege cyakozwe ari kimwe gusa ariko nanone nta wigeze abasha kuba yamenya neza impamvu nyamukuru hakozwe ikinyabiziga nk'iki ngiki giteye muri ubu buryo. Caspian Sea Monster kubera uburyo yagurukiraga ku butumburuke buto cyane byatumaga itagaragara kuri za radari z'Abanyamerika. Mu gihe Abarusiya rero babaga bari mu butasi bw'ibanga, iki kidege nicyo bakoreshaga maze bagasatira hafi y'ubutaka bw'Abanyamerika ntibarabuka. Ni indege yari ifite metero 92 z'uburebure n'amababa ndetse n'igituza bya metero 37 kandi yari inafite igice cy'inyuma gifatwa nk'umurizo cyari gifite metero 37 z'uburebure. Ni ikidege cyagurutswaga na moteri 10 zose zo mu bwoko bwa Dublin VD7 turbojet. Uru rudege rutura rwatangiye akazi mu 1935 naho mu 1980 kubera amakosa no kwibeshya k'umupilote wayitwaraga yayituye mu nyanja ya Caspian. Iyi ndege yahise yangirika ku buryo kuyisana byari kungana nko gukora izindi nkazo ebyiri. Ngiyi mpamvu iyi ndege Abasoviet aho yakoreye impanuka ari naho bayigumishije kugeza uyu munsi akaba ari naho ikibereye muri aya mazi. Ku mwanya wa kane turasanga Boeing 747 Dream Lifter. Iyi ni indege nini cyane yakozwe n'uruganda rwa Boeing. Ni indege bikoreye ku giti cyabo ngo bazajye bayikoresha mu gutwara imitwaro iremereye irimo ibice bimwe na bimwe by'ibinyabiziga byiganjemo ibigendajuru. Ni indege itwara ibikoresho byifashishwa mu gukora indege bivana ku ruganda rwa Boeing ibyerekeza ku bakiriya ba runo ruganda bari hirya no hino ku isi hose. Ni indege ifite ubushobozi bwo kwikorera ibintu biremereye inshuro 3 zose ugereranyije n'ibyikorerwa n'izindi ndege za runo ruganda zisanzwe zikorera ibintu biremereye za cargo planes zirimo izo mu bwoko bwa Boeing 747-400. Iyi ndege Boeing 747 Dream Lifter hakozwe izimeze nkazo enye zonyine kandi nazo zakozwe mu 2007. Nkuko nabikubwiye zikoranye ububiko buhagije bwagendamo buri gice cyose cy'indege zitwara abagenzi za Boeing 747 Dreamliner. Ni ububiko bwajyamo imizigo ifite toni 125. Iyi ndege uyirebeye inyuma iruta ubunini indege zisanzwe z'ubucuruzi kuko ifite uburebure bwa metero 72 ikagira amababa ndetse n'igituza bya metero 34. Ni indege ihagurutswa na moteri enye zo mu bwoko bwa PW4062. Ni moteri ziha imbaraga zituma yaguruka ku muvuduko w'ibirometero 877 mu isaha imwe gusa kandi ikaba yagenda ku ntera y'ibirometero 2725 itarasubira ku butaka ngo yongererwemo amavuta. Ku rutonde rw'ibidege rutura 15 binini cyane kurenza izindi ndege zose zimaze kuba zakorwa kugeza uyu munsi, ku mwanya wa gatatu turasanga ikidege cyitwa Lockheed C5 Galaxy. Ni urudege rutura rwa gisirikare rwakozwe n'uruganda rusanzwe rukora ibikoresho by'intambara by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwitwa Lockheed Martin. Iyi ndege ikanganye itya bayishyize ahagaragara mu 1970. C5 Galaxy ni indege yakoreye igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere US Air Force. Ni indege ifite ubushobozi buhagije bwo kwikorera imizigo iremereye kandi minini cyane. Nubwo rero iyo mizigo iremereye ariko ntibiyikanga ahubwo irayipeza kandi ikayigeza ahantu kure cyane.
ubyumve neza ko kugeza uyu munsi hamaze kuba hakorwa indege za C5 Galaxy 131 kandi zose ziracyakoreshwa, isibye ko uyu munsi mbene izi ndege yo zikorwa zongerwamo irindi koranabuhanga rijyanye n'igihe. Ubu rero indege yo muri ubu bwoko igezweho ni C5 Galaxy M, ikunze kwitwa C5M, kandi igitangaje ni uko ibarwa ko zimwe muri izi ndege igihe cya hafi zizatangirira kuba zananirwa zikaba zavanwa mu kazi ni mu mwaka wo muri 2040. Ni imwe mu ndege ifite ubunini burenze buhagije kurenza izindi ndege rutura zose za gisirikare. Ubyumve neza ko uturutse imbere ukagera inyuma ni metero 75 z'uburebure, ikagira n'amababa ndetse n'igituza bya metero 68. Ihagurutswa na moteri enye z'amashanyarazi za CF6 turbofan, ariyo mpamvu ibasha kuguruka kilometero 837 mu minota 30 gusa, kandi ikaba yagenda urugendo rw'ibirometero 8851 itarasubira ku butaka ngo yongererwamo amavuta. Isibye ko iyi ndege nayo inakoranye ikoranabuhanga riyemerera kuba yanahabwa amavuta iri mu kirere bitayisabye kuba yaparika ku butaka. Ni indege rutura yikorera toni 140 kandi ntigira ikibazo na gito cyo kuzibangatana ikazigeza ahantu kure cyane hashoboka. Ni indege yaremewe kugemura intwaro z'intambara ku rugamba kandi ikaba yanazitwara ari nyinshi bihagije. Ni indege ifite ububiko bwanagendamo izindi ndege z'intambara nk'eshatu. Ku mwanya wa kabiri turasanga Aerospace Lines Super Gappy. Iyi ndege ureba igaragara mu buryo butangaje cyane yakozwe n'uruganda rwa Aerospace Lines mu 1965. Ni indege nayo yakorewe kwikorera imizigo iremereye cyane ikayigurukana ku ntera ndende. Guhera zigikorwa hakozwe enye zonyine zakorewe umukiriya umwe gusa, ari we NASA, National Aeronautic and Space Administration. Ko kugeza ubu iyi niyo ndege yonyine yigeze ikorwa ifite ubushobozi bwo kwikorera rokete za Stan V zo ku rwego rwa gatatu ruzwi nka C4B, ari nazo zifashishijwe n'iki kigo cy'abanyamerika cyitwa NASA kugira ngo babashe kuba bagera ku kwezi. Uburebure bw'indege ni metero 43, ikagira amababa ndetse n'igituza bya metero 47. Ni indege ihagurutswa na moteri enye za Allison 501 turbofan. Nubwo ubona iyi ndege ari nini birenze bihagije, irimo imyanya ine gusa nayo yagenewe abayigenzura bonyine. Ni urudege rutura ruguruka kilometero 402 mu isaha kandi kagenda intera y'ibirometero 3218 igihe yikoreye imizigo iremereye ku kigero cyawe cya nyuma, kuko itwara toni 26 zose. Ni mpamvu ibidege nk'ibi ngibi rero bizakugora kubibonesha amaso yawe, nuko bikoreshwa n'ikigo cy'abanyamerika gikora ubushakashatsi bw'isanzure kizwi nka NASA. Ku mwanya wa mbere kuri urutonde rw'ibidege rutura binini cyane kandi bikanganye biteye ubwoba kurenza ibindi bidege byose bimaze kuba byakorwa kugeza uyu munsi. Ku mwanya wa mbere turasanga Antonov AN-225 Miria. Ni indege ifite ubunini budasanzwe yakozwe n'uruganda rw'Abarusiya rwa Antonov Design Bureau. Iyi ndege bayikoze mu myaka yo muri za 80, igurutswa bwa mbere mu 1988. Kugeza ubu kandi iyi ndege ya Antonov AN-225 Miria ihari ari imwe gusa, kandi niyo ndege iremereye kurenza izindi zose, kandi nayo ndege ifite amababa maremare gusumbya izindi zose zamaze kuba zakorwa. Ni urudege rutura rwaremeye kwikorera imizigo iremereye ifite uburebure bwa metero 84, ikagira amababa ndetse n'igituza bya metero 88. Gutyo uyibona rero yakoreye ingabo z'Abarusiya ngo ijye yikorera intwaro z'intambara kandi nifashishwe mu kohereza ibindi bigendajuru mu kirere nka za satellite. Byose ikora ni imbaraga ihabwa na moteri 6 za Progress D18 turbofan. Ibaze ko iyi ndege inikorera toni 220 ikazigurukana ku muvuduko w'ibirometero 805 mu isaha, byibura ikabigeza ahantu mu birometero 15449. Mwibutsa ushobora kuduha igitekerezo cyawe n'uburyo wakiriye ikiganiro cy'uyu munsi ubinyujije muri comment. Mu gihe wakunze ibyo nkora rero ushobora kuba nkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok, ni handle ya Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere rero wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.